GT Production YouTube channel clear tu le ngai thatu zong te chibai le vekule nimin November ni thum kha Chief Minister Puzoram thanga erua puna thubuaya ko thurem na puan hunatan puan lok ni ma se jachin chol ala ka wangin ahun sanania thudon danin thutluk na hi tun thani riat kar le thotan nia puan tumani he thubuai ngai tu special court judge vanlal engmoya chuan Zoram thanga erua puna thubuai hi October ni som pariat khan puan turin ruam manna alo siam toa hei hi tuirial bial by election anhai to wangin nimina puan turin alo son to ani he thubuai ngai tu judge hian chol ala ka wangin puan thei ani to lovani October ni som pariata thuriam na puan hun son ani thu ko tian sia tirna ati chua khan ko chuan Puzoram thanga thubuaya hian thutluk na engkim peifel ani to atia thurem na puan hun hi son nima se thutluk na ero ti danglam thei ani to lo thua soyani thurem na puan ani nuwa chuan thubuai nei tu Puzoram thanga chu ama ngei ko ta ain lan ngei turin alo shil ti ani CM Puzoram thanga erua puna thubuai panhi te hi kum khata tanga kum sari thlenglungin tan le poisa choi theina ania media sangsanga tarlan tawangin Zoram thanga thubuai hi October ni riat sang ni som ni le pakhat khan anun hung beratan ngai tu ania sarkar ukil te chuan ACB in thubuai achuina charsi chu pom theini lo ma se he thubuaya thu se tu te thu soi sang te chu thutlinga ngai sak tur le Zoram thanga chu thil ti suala pu ani na thubuai chui tu ACB in achuyang nge ya semna na theyang bera peturin ko tan nge na ni heti lai hian Puzoram thanga ukil te chuan pu ani na chu politics manga in beina mai nia alan thule ACB in sumlak lu le thil nei in millawa pu na le thubuai tanga achuina char seat ko ta an thelua pu ani na fin fiana thatok tarlan ani lo wangin Puzoram thanga chu sem ani na chan tur om lo tin thubuai ti top turin ko tan ngen thung ani Puzoram thanga erua pu na hi thubuai chinni ania pakhat chu sumlak lu le thil nei in millawa pu na ni in adang chu si phiram ai pu ka ahwana sarkar bungrua diklo taka manga pu na ni CM Puzoram thanga thubuai hi prison thubuai thelu ni in ACB in an chui chian nuwa thutlinga nga in September ni som panga sang ni som khan thubuai zialu ani thubuai anei dang Mizoram in todel na program noya corruption case special court chuan March ni som thum sang ni som ni le pakhat khan thiam alo chantir to bokani International News and Politics Pusi tilal rinoma thuziak hi hangai thak chun zom taila US Governor thanna rinain Trump hote anchacha President Biden larna atlaniam kumsang ni som ni le pahnia GOP ten Congress thunun thei anin be seita tun kar thole nia US state chen khata governor turle khopui chen khata mayor tur thanna President Joe Biden lam Democrat le President Louis Trump lam Grand All Party Republican ho tenasa taka in Sri Point rina in Republican Party anron che thalea kumsang ni som ni le pahnia midterm election huna Republican ho ten US Congress anron thunun chho thei anin be se thar le President Biden chuan alar na chu August thla ain nasatakin October thla a lo towa hei hi ram chung thil a chinfel theilo wang le Afghanistan chungchanga athutluk na siam diklo wanga ngai ani tunkara NBC polls ti chua President Biden lar na chu za somli le pahnia tla antia Biden hian build back better act dan te siamin America ram infrastructure ti thatum hlema se mi ten an ring zo lovin a kai shoi sarkar chu a chezong in an hu pha ta ni economy thila za somli chawin than tia August thla ain za pasari point in mi puirin na hlova COVID-19 sileng chungchanga za somnga le pakhatin rin na an nga lain za pani in amaring lo tu an punbel thungani thasom jet White House lua to in USA COVID-19 wangin mi nuai sarile zali thi an tling chhota Gallup history poll data in Biden hi tu naya president changlai jinga aniam chhohle NBC polls chuan American mi puiten Biden an na le economy thila ati vel dan chu a thalawan ti hle tin apumpuya za somli le panga chuan an pompui lova za somruk phei chuan Biden economy chu a chezong in an clear ati ani Biden hian ama Democrat President Barack Obama le
Bill Clinton lar na chu kum khat White House alua nuin aphalova sang ni soma Obama chu za somli le panga ni in sang kha zakwa som ko le palia Clinton chu za somli le pasari point pani ani sang kha zakwa som ko le palia midterm election a Democrat thunun House and Senate seat somnga le pali chu Republican ho ten an chu sak theya kum sang ni soma somruk le pathum an chu sak thei bokani Galapagos data enin hetiang hi US President ten White House an lua tanga kum khat nuwa an larna ani Joe Biden sang ni som ni le pakhata za som li le panni August thla za som nga point pasari ani lain ataniam dor maya Donald Trump sang ni som pasaria za som thum le pasari Barack Obama sang ni le pakwa za som nga le pathum George W Bush sang kha zakwa som le pariata za som le pariat Bill Clinton sang kha zakwa som ko le pathuma za som li le pariat George H W Bush sang kha zakwa som le pakwa za som ruk le pariat Ronald Reagan sang kha zakwa som le pakhata za som nga le panga Jimmy Carter sang kha zakwa som sari le pasaria za som nga le panga Richard Nixon sang kha zakwa som ruk le pakwa za som nga le pasari John F Kennedy sang kha zakwa som ruk le pakhata za som sari le pasari Dwight Eisenhower sang kha zakwa som nga le pathuma za som ruk le panga te anni Tholenia Virginia State Governor thana Democrat pachal Bill Clinton le Hillary te thian tha Barack Obama le Democrat jinga michal langtak Senator Elizabeth Warren te le House Congressional Corte chi te ho ten an campaign loi governor lui Terry McAuliffe chu Republican Glenn Youngkin chu an aron hne tlat maya Virginia State hi Biden and Trump chu sang ni som ni election a point som zeta alo hne na state khani Youngkin hian vote makdoi khat noi ruk sing ruk sang ria zakwa som thum le panga muin McAuliffe hian vote makdoi khat noi nga sing ria sang ria za som pariat a muani US media ho te chuan Virginia State a Democrat an chak zo lo chuan nakum sang ni som ni le pahnia US midterm election hril tura ngain Democrat tan van pui achim ani hote anti hialani Donald Trump chuan Youngkin an hne na channa wangin Virginia State mi pui te hne na lom thu soina ti chuakin nangma ania wang chuwa thling thei kan ni e I thakho zelangu ati ani McAuliffe chuan in thlana chaklo jok ni in pom chu a harsa hle ani ti in Youngkin hne nai ro lom puina a hlan to ani McAuliffe Democratic National Committee chairman hial lo ni to Washington Elite Group jinga mi ania Barack Obama hunlaya The Affordable Care Act dan siam dona me jang hlap tu le phusa tak thin khani McAuliffe chuan Youngkin chu chin thliarna uipa bauring tak ti na puwa ma se Youngkin chuan Virginia State nu le paten anti tur chu an hriani ti in a campaign a Donald Trump chu campaign pui turin asom thran lo na in Traman vote ru le ti chingpen wanga tlinga Biden a pu na thlop tu ania ma se Tramang ero in zel din thubol soi chiam na ero asoi ve wak ngai lo ani anti ani ama vote tu te mun soma thena mun riat te chuan Youngkin chu Trama thlop bur tu an ngaya ama chuan vote ti chingpen ti soi ve wak lovin digle fel fai taka election nei na om adu thu soin nau ti tlak do tu kumni kalta a Virginia State in major clean energy mandate anti dan asiam du lo tu ani election voting machine chu endi ka ngai ni atia hei hi Democrat ho te chuan Trama dot soi anti athlop ziale conspiracy theory so thar tumna anti sakani Terry McAuliffe hi President Louis Obama le Georgia Governor Louis Stacey Abrams mihang te point an campaign na salaya ma se an vote tling zo ta chuang lawani President Obama hi mihang zinga atlang na thine ma wangin President ani lo nun thlengin US President dangte ang lo takin US politics sa ala inrol zui na salaya Hillary Clinton le Joe Biden tan le Senator le Congressional member tur le Governor tur te po a campaign na sa thinani Obama hian mihang ho thinlung chevel asiam thiamangin Trump point mingo ho te rilru achok tho thiama US politics na sa takin anin mangjui zela Trump chu kumsang ni som ni le palia US President ni le a White House ron lual le atum viau ni in an soi thina Glenn Youngkin chuan America ramin Virginia State chu an clear thua pani ti in state level mai ni lovin national level Washington khopui thlanga ngong nei tura chet atum viawa an ngai ani Donald Trump chuan kumsang ni som ni le pani midterm election le kumsang ni som ni le palia
US presidential election lom tur tin zonin sang ni somnia achak lo na Georgia, Arizona le Pennsylvania le North Carolina state avil deuh chot maya heng state ate hian senate tan in thlan huna ama lam tang chak tir ngei atum don ani kum sang ni somnia Biden an helo khan US Congress a Biden nim nge na vote la ka Republican congressional member za somni le pakhat lain Biden an pompui na vote an pe ani tin New Jersey state governor thana po Democrat Phil D. Murphy chu Republican Jack Ciattarelli chuan a hne teu hlea vote chiar china in hnai tak ti ani kum somli le pali hnu sang khazakwa som kwa le pasari hnuwa Democrat mi le sa governor tana thlan non le nam hasaberani Phil Murphy po Democrat Progressive in ho Senator Bernie Sanders ten an campaign na sa hle Ciattarelli chuan ama thlop tu tin hena kan be sei ayan sa in ma kan son ti in lom thu ashila ma se vote chiar non turin election day atanga ni sari chungin kota azual ko theanga ma se hei antum kherlo ni na lang Jack Ciattarelli hi medical lam galen publishing din tu ania Democrat Phil D. Murphy hian vote maktadoi khat noi ni sing khat sang khat zali somnga le pasari muin Republican Jack Ciattarelli hian maktadoi khat noi khat sing kwa sang ni som pasari amuni in New York Times chuan azia kani New Jersey state hian kumli kalta khan Republican governor Chris Christie nei thinin Phil Murphy hian anhuwa aron chaka tuna thlan non le anita ni Murphy hian skula thok zir tir tu te chu COVID-19 vaccine lak tir vek le in chunga mai tuam tir adua Ciattarelli ro in chung chu adu lo bur thungani New Jersey state a COVID wanga thi sing ni le sang ria tanoma zirlai maktoi khat point pathum ten COVID chileng wangin harsat na antok bokani Karliam tamaya President Biden chuan G20 summit rom khopuya nei le event malak na pakhat COP26 Glasgow Scotland UK atela America alo kir leta ti asoi thin changchoya khovel ma America shoi tu ni na aron thar thole nuin USA ho chu atana boruak thalem lovin alo huak zui sia US media ho te line ama chak tok lo wanga Democratic Party chethalova anpu na chu chang le tin keima wanga nilowa American te chu athaber an phua anmamo chu kan phusuk sak turani tin Build Back Better Act Asia mangin US ram chunga mason na tura malak thoi atul zia te soin Congress le House lama an party ho tu te chu infrastructure tan US tule dingon sang khat le social and climate change do na tura US dollar trillion khat point basari le panga arot te pompui thoi turina phu tani Democratic Party chaktok lo na chu ama mo phurna ni lo ti soin election day ma in heng summan tur te hi ti fel dai to turani atia Biden chuan G20 summit le COP26 a Chinese president Xi Jinping le Russian president Vladimir Putin te thian dun tel du lo chu China chuan global warming climate change chungchanga khovel shwai tu ani du lawani atia Republican ho te chuan Senator Biden admin sumrom han hi anlo dan sakin Democrat Senator zinga vote pui theilo pani vel alom boknen Biden admin malak na chu achak hlei thei bik lawani Reuters chuan tunchuma US state then khata Democrat chethalo chuan Biden ati phizuk maya nakumami Trump election lom tura Congress chu Democrat ho ten ilovin Republican ho ten anthunun chau arinom atiani President Biden chuan nau pangkum nga tanga som pakhatin kartetana Pfizer BioNTech siam COVID-19 vaccine pekna tur US Center for Disease Control and Prevention lamin anpompui chu fakin America ta niro pui takani atia Dr. Rochelle Walensky Director of CDC chuan kumnga tanga som pakhatin kartana COVID vaccine hi tholeni khan anpompui ti asoyani tunkar tholenia State Governor India ma Chief Minister ang deule khopui lian ziwala mayor thanna hian Asian American mel le mingo ni lo mel aron langnual maya USA zo fa te melero aron lanberi lo thungani Boston khopui chuan kumzan hi don chunga Asian American mayor an thlangtlinga Michelle Wu fa kum thummi ni lai chu an thlangtlinga Taiwan atanga pem lu tani Michelle Wu chuan Twitter a thank you Boston ti naron ziaka Cincinnati khopui chuan mayor atan anu Tibetan apa Indian after Pureval ani donani ani point zanin history kan siamta atia Seattle khopui chuan mayor atan Bruce Harrells
second generation Japanese American mihang ani hmel bawk ani diarbon chuan mayoratan Arab American Muslim ani don ani diarbon khwa hi mihring noi khal le sing khat chen na nia avoi khanna turin Lebanese American mayor an nei dona aking pui Gary Warren chak chu vote donin ania mayor ni lai John B O'Reilly chu damlo na wangin a chu chui lovani New York khopuya mihang police captain Eric Adam Democrat chuan Republican Curtis Silwa ania Silwa hi kothlera civilian te veng him tur Guardian Angels ti da rot tu ani Minneapolis a mihang tlangwal Floyd chu police ten an tha wangin police department aya Public Safety Agency roi du te chu hnolin Democrat mi le sa police thlop tu Jacob Free chu za sumnga le parukin thlan non le ani heti lai hian US history a public office lua tu paber ne turin New Jersey state a Tinton Falls kwa mayoratan Vito Perillo chu thlan non le ania ani hi indo pui panhina hun laya sipaya lo tangto kumsang ni som pasaria mi puiten khopui him na ngai sak tu ti in an thlanga tuna atling non le awangin a pension huna chuan kumza le pakhat mi ani tawang mi te chuan kan khopui chu ka ngai sakani ti an hailo ani ati ani